Banjarnegara. Sanesampun presida Pinaka Dukda Kabupaten Badung ring sejroning Pesta Kesenian Bali sami kaping 3 sesio ring warsa kali-kali 17. Ingyan kewentenan kategori lomba ini punika dender wayang alit-alit ring galai maka dimangkin sudah jaga katur menekan tabungan lukrayang dian nyina yang riin ini wastan alit-alit mata sami kapatamu iputu niputu bintang golda pada kata kali putu Arya Bijaksana. Sana kaping 3 Made Damar Tuhu. Sana kaping 4 Made Niti Kesari. Sangkani alit-alit puniki taler sarang berpartisipasi Pinaka Dukda Kabupaten Badung Presida taler ngamulihkan juara kali ring sejroning nyarengi minaka di lomo gender wayang alit-alit ring warsa kali-kali 17 sampun minta ini pikiran sarang sami iring sarang-sarang saksian kawiti rakyat ingyan tabuhan sani kaping kapetamu ini punika gending pertegak selindro mantu kering alit-alit ini lulusan.